U Rwanda ni kimwe mu bihugu biri ku mugabane wa Afurika birimo gutera imbere ku muvuduko uhambaye. Iyo urebye u Rwanda rwavuye mu myaka 31 ishize ukareba naho rugeze uyu munsi, bigwisha aho ruzaba rugeze mu myaka iri imbere. U Rwanda rwariyubatse ku buryo buhambaye, ndetse kimwe mu byo u Rwanda rufite ku bwinshi ni inyubako ziri ku rwego mpuzamahanga. Zimwe muri izi nyubako zikaba zaragiye zuzura zitwaye akayabo k'amafaranga. Muri iyi nkuru munyebere dufungura indi page turebere hamwe inyubako 10 zihenze kurenza izindi mu Rwanda. Izi nyubako buri muturarwanda wese yaterwa ishema nazo, kuko n'amahanga barazifuza, kuko atari ibihugu byinshi bifite inyubako zihenze kuri iki kigero. Njye urimo urumva ndi F Kora, murakaza neza muri iyi nkuru. Duhere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 haraza inyubako ya MIC. Iyi ni inyubako y'ubucuruzi iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Iyi nyubako yafunguye imiryango mu mwaka wa 2017. Ikaba ari inyubako yubatswe bigizwemo uruhare n'abikorera bagera kuri 80 bahuje ingufu bubaka iyi nyubako y'ubucuruzi. MIC ikaba yaruzuye itwaye akayabo ka miliyoni 15 z'amadolari ya Amerika n'amafaranga kabakaba miliyari 21 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 9 turasanga inyubako ya KBC. Iyi ni inyubako iherereye mu mujyi wa Kigali Kimihurura. Inyubako yuzuye ku nshuro ya mbere mu mwaka wa 2003. Icyo gihe yakoreragamo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye birimo za restaurant, utubari ndetse n'ibindi byinshi. Gusa mu mwaka wa 2018 inyubako yaje kuvugururwa igice kimwe ndetse yongeraho indi nyubako ndende, bituma urushaho kuba nziza kurushaho. Ibikorwa byo kuvugurura iyi nyubako bikaba byaratwaye amafaranga asaga miliyoni 17 z'amadolari ya Amerika, ni ukuvuga miliyari 24 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 8 turasanga inyubako ya banki y'abaturage. Iyi ni inyubako ya banki yahoze ari y'abaturage BPR cyangwa se Banque Populaire mbere y'uko igurwa na banki ya KSB. Iyi nyubako iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Ni iherereyemo icyicaro gikuru cya banki ya KSB ndetse ikabikorerwamo n'ibindi bikorwa by'abikorera. Iyi nyubako ikaba yaruzuye itwaye akayabo ka miliyoni 18 z'amadolari ya Amerika, ni ukuvuga hasaga miliyari 25 z'amafaranga y'u Rwanda. Tudatinze, ku mwanya wa 7 hari inyubako ya Kigali City Tower. Iyi ni inyubako ya mbere ndende mu Rwanda, afite amagorofa 20, ikaba kandi inyubako yabimburiye izindi zose zijyanye n'igihe hano mu Rwanda. Imirimo yo kubaka iyi nyubako ikaba yarashyizweho akadomo mu mwaka wa 2011. Kigali City Tower iherereye mu karere ka Nyarugenge, ikaba ari inyubako ikorerwamo ibikorwa byinshi by'ubucuruzi ndetse n'izindi serivisi. KCT cyangwa se Kigali City Tower ikaba yaruzuye itwaye akayabo ka miliyoni 20 z'amadolari ya Amerika, ni ukuvuga miliyari 28 z'amafaranga y'u Rwanda. Umwanya wa 6 mu nyubako zihenze mu Rwanda turasanga inyubako ya Chic. Iyi ni inyubako ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, ikaba iherereye mu mujyi rwagati mu karere ka Nyarugenge. Iyi nyubako yatashywe ku mugaragaro mu mwaka wa 2016 itahana nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Mu nyubako ya Chic hakoreramo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi birimo coffee shops, amabanki, abacuruza imyenda n'inkweto ndetse n'ibindi byinshi. Iyi nyubako ikaba yaruzuye itwaye akayabo ka miliyoni 30 z'amadolari ya Amerika, ni ukuvuga hasaga miliyoni 42 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 5 turasanga Ubumwe Grand Hotel. Iyi ni inyubako ya hoteli y'inyenyeri 5 Ubumwe, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Iyi nyubako ikaba ifite agacya ko kugira piscine ku gisenge hejuru y'inyubako. Kugira ngo iyi nyubako yuzure ikaba yaratwaye amafaranga asaga miliyoni 40 z'amadolari ya Amerika, ni ukuvuga amafaranga angana na miliyari 57 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 4 turasanga inyubako ya Makuza Peace Plaza. Iyi nyubako yagenewe gukorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, ikaba iherereye i Kigali mu karere ka Nyarugenge. Makuza Peace Plaza ikaba yaratashywe ku mugaragaro na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu mwaka wa 2015. Iyi nyubako ikaba yaruzuye itwaye akayabo ka miliyoni 50 z'amadolari ya Amerika, ni ukuvuga amafaranga angana miliyari 71 z'amafaranga y'u Rwanda. Tudatinze, reka turebere hamwe inyubako 3 za mbere ziyoboye izindi mu gutwara akayabo mu kubakwa muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 3 turasanga inyubako ya Kigali Arena.
Kuri uyu mwanya wa gatatu turahasanga iyi nyubako ya Kigali Arena, ikaba ari inyubako yagenewe ibikorwa by'imikino n'imyidagaduro, aho yakira ibitaramo bitandukanye, inama, ibirori ndetse n'imikino itandukanye ya basket ndetse n'iya volleyball. Iyi nyubako yatashywe ku mugaragaro mu mwaka wa 2019, itahwa nayo na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu barenga 10,000 bicaye neza. Inyubako ya Kigali Arena ikaba yaruzuye itwaye akayabo ka miliyoni 105 z'amadolari ya Amerika, ni ukuvuga miliyari 149 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Stade Amahoro ivuguruye. Iyi ni stade kuri ubu iri ku rwego mpuzamahanga ndetse rwose ifite ubushobozi bwo kuba yakinirwa mu mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi. Iyi stade yakira abantu 45,000 bicaye neza, yatashywe ku mugaragaro mu mwaka wa 2024, nayo ikaba yaratashywe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Stade Amahoro ivuguruye ikaba yaruzuye itwaye akayabo ka miliyoni 165 z'amadolari ya Amerika, ni ukuvuga miliyari 235 z'amafaranga y'u Rwanda. Nubwo rwose ibyubatswe byose bitwara amafaranga menshi ndetse biba byarahenze, gusa hari ikiba kiyoboye ibindi mu gutwara amafaranga menshi. Kubw'ibyo rero reka turebere hamwe inyubako iza ku mwanya wa mbere iyoboye izindi mu gutwara akayabo k'amafaranga kugira ngo yubakwe. Ku mwanya wa mbere turahasanga Kigali Convention Center. Kigali Convention Center yatashywe ku mugaragaro mu mwaka wa 2016. Inyubako yakira ibikorwa bitandukanye birimo inama ndetse n'indi mihango yiyubashye. Inyubako ya Kigali Convention Center rero yo yuzuye itwaye akayabo ka miliyoni 300 zose z'amadolari ya Amerika, ni ukuvuga amafaranga angana na miliyari 128 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi akaba ari inyubako iyoboye izindi zose mu gutwara amafaranga menshi mu kubakwa. Mushimire ko ukomeje gutega amatwi iki kiganiro. Mwibutsa niba utarakanda subscribe yikore nonaha kugira ngo tuzacikanwa n'amakuru tukugezaho umunsi ku munsi.